CTV Chhan Isua nen ngai thatu zong te in zawain thole Krista Isua mingin chewai kan buk la efeka chu vo in chu nu tong trai na hi engtiang taka lu nge ni ti le nu te tong trai na hi engtiang takin nge pathian hian angai poimo ti kha kan zir turani donani te chuan video kan en masalokanga he video a hian nu fa an lo langa a Fapa hian testimony asuya anu tong trai na rilzia le anu tong trai na awanga voin din mun a thleng thei ni ti asoi na testimony hi kan ngai thalok donani lo en masalokang. Wow. Amen, 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 amen. God bless y'all. God bless you. Thank y'all so much. I got the honor this year to come to the Doves with my lovely mother. And I haven't told this story much, but the doctors told her when I was a baby that I would not be able to talk. And if I could talk, I wouldn't talk well. And my mother told them that they were wrong. My mother has yes, amen. She's exemplified this resilient, stubborn faith that believes that God can do more than what the reports say. Mommy, I dedicate this award to you. You have represented a fighter for me my entire life. You fought for me when I was far from Jesus. You prayed for me when I did not believe in God. And here I am right now as the fruit of your labor. God bless you. God bless you. I love you, Mom. You keep fighting. Ole tu no video kan enzo che kha KBL anu chanchin kan ngai thajau chi a Christian Music Association chuan award assembly na chu an award ming chu Dove Award ti in anwa kumsang ni le som ni pali khan KB hian best rap album ala chu stage a athu soi hian karel ro ne khop mai ne anu chungchanga soida tu na kan enzo tak chi akhan anu chung trai na khan thilati theizia atilang chiang em ani KB kha no te ni line doctor ten anan en khan KB chu trong Theilo turanga ani tin an report a chuan KB kha trong theipo ni sela atong fi adon lo ni ti report kha oma mase KBN asoi chu kanu hi mi chak takania mi khong takania har satna lo thlanian kanu khong je hi alo langa kanu chu eng ang har satna din muna po pathian ring tlat mi ani je kha asoi khan min ne em boka KBN u khan doctor te report kha aring lo mai ni lawa oi lo ni achan chu engwange kan ti chuan engkim pathian thil ti theitu nena atong trai engkim ti theitu nena athlenanga engkim ti theitu chuan ati sakdon ani ti arin tlat wangani ti chuan anu tong trai na chan na lo lang chu KB chu atong thei mai ni lawa kumsang ni le somni pali Dove Award ta khan best rap album la thei khopin khovel riata chu no pangte doctor te po ina atong Theilo wang anti kha anu tong trai na wangin khovel riata rap best rap album la thein a om tlatani atop loma KB tu soi anu nena asoi khan ril ru ne le zwalani kanu voinia hian itong trai ra chu i ma hian ka ome ati te voinia hian pathian om karin lo lai te ka beidong ngoi laya min tong trai sakna wangin voin din mun hi ka thlengani ati khan anu mitui a ko lo Theilo ani chu wangin pathianin anu rin na chu khovel riatin a pholang kan ti lo Theilo wang voin kan din muna po hian ka ngai to rina addiction testimony te ka ngai thlak thin hian voin ka thlen thei chan chu kanu tong trai na wangani kanu in bang lovemin tong trai sak thina wangin voin hi ka thleng thei ni ti testimony kan ngai thane mani tro
tukin zinga hian nu inia he video ilo ena he tu sui ilo ngai thani chuan I fata na itong try na hi athlon don lovani ti hi ring tlatang che I pasal ta na itong try na hi athlon don lovani ti hi ring tlatang che tin nu kan la nei ni chuan kanu tong try na awanga voin din mun thleng hi kani ti te voinamal som na kadon tam takhi kanu tong try na awanga ni ti shereng turin tukin zinga hian ngai thlatu zong zong te voin ni man nuam vekule lalpan malsom chero se